kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska. Satkano u genima našeg naroda još od stare Raške jeste borba za poreklo i slobodu. Jeste borba za nasleđe i domovinu. Priča Prvog svjetskog rata, albanske Golgote i Solunskog fronta jeste priča malobrojnog, ali nezaustavljivog naroda. Ovo je priča o napuštenim njivama, čiji su seljaci u vunenim čarapama promenili tok istorije. Kraljevina Srbija ratovala je protiv Austro-Ugarske i drugih centralnih sila od 28. jula 1914. kada joj je Austro-Ugarska vlada objavila rat, pa sve do 3. novembra 1918. godine. U Prvom svjetskom ratu na strani Srbije bili su Crna Gora, Rusija, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo i Grčka. Prva borba u kojoj su se sukobili Srbije i Austro-Ugarska je bila bitka na Ceru, koja se 20. avgusta 1914. završila porazom Austro-Ugarske. Druga veća bitka je bila bitka na Drini, u kojoj je Srbija morala da se povuče usled manjka hrane, ratnog materijala i municije. Najznačajnija bitka između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu je bila Kolubarska bitka. Najveći značaj Kolubarske bitke bio je u tome što Austro-Ugarska nije uspela da svojim snagama uništi Kraljevinu Srbiju, zbog čega su centralne sile i tokom 1915. godine bile primorane da se bore na 3 fronta. Trojna invazija na Srbiju bila je 4. ofanziva centralnih sila, koja je posle 3 neuspešne rezultovala slomom srpske vojske i njenim povlačenjem preko Albanije. Albanska Golgota. To je naziv za surovo povlačenje srpske vojske i naroda preko Albanije. Prvo moramo da vidimo ukratko zašto je Srbija uopšte morala da se povlače. Austro-Ugarske snage su upale na teritoriju Srbije i zauzeli prostor Šumadije, ali nakon čuvene Cerske bitke Srbi su bez stajanja proterali okupatora sa svoje teritorije. To nažalost nije bio kraj. Posle godinu dana nakon proterivanja Austro-Ugara, oni su sa obnovenom vojskom plus sa nemačkom vojskom napali Srbiju sa svih strana, iz Banata, Srema, Hercegovine i Bosne. Ovaj put protivnik je imao duplo veću vojsku nego prošli put, a naša je bila dosta oslabljena. Plus je front bio tuž cijele granice. Nismo imali šanse. Naša vojska je bila primorana da se povuče skroz na jugoistok zemlje. Vojska prati narod koji većinom nije hteo da ostane jer se boji okupatora. Nažalost, oni koji su ostali zažalili su. Spaljivanje sela, otimanje dece, nečasni postupci na srpskim ženama. Bilo bi dobro da je ovo najgore, ali Albanija ih je i čekala još gore. U Grčkoj Srbiji je čekala sigurnost, ali je trebalo doći od tamo. Prvi plan je bio da se povučemo preko Makedonije, u dolini reke Vardar. Bugari su u tom trenutku bili neutralni u ratu, ali Srbi poučeni na istoriji nisu bili sigurni u njihovu neutralnost. Srbi su bili jači od Bugara, planirali su da uđu u teritoriju Bugarske i unište topove s granicom. Britanci su rekli Srbiji da su oni sigurni u bugarsku neutralnost i da ih neće napasti. Također su rekli ako slučajno i napadnu Srbiju, oni će napasti Bugarsku. Naravno, Bugarska je napala Srbiju i pošto je Srbija bila uverena obećanjem Britanaca o neutralnosti Bugara, nije bila spremna za napad. Bugari su proterali Srbiju sve do Kosova i Metohije i time spriječili da se povuku preko Makedonije Srbi. Britanija je napala Bugare i ušla svega 20 km u Bugarsku i povukla se. Srbi su bili primorani da se povuku preko Albanije. Srbi su od albanskog premijera dobili dozvolu da prođu kroz Albaniju, ali on nije mogao da garantuje šta će da urade albanski divljaci sa planina.
Moramo da shvatimo da u tom trenutku je bio decembar i da je ostalo jako malo hrane, a Srbi su trebali da se povuku preko albanskih planina i Crne Gore. Da bi smanjili šanse za rizik, podelili su u 3 kolone. Cilj sve 3 kolone bio Skadar, gde je trebalo da ih čeka italijanski brodovi i da ih prevezu u Grčku. Prva kolona je trebalo da krene iz Prizrena i da ide dolinom reke Bela Drina. Druga je išla iz Đakovice i dolinom reke Valbona. Treća kolona je išla iz Peći i išla je dolinom reke Lim i Cjevina. Treća kolona, što su išli preko Crne Gore, kolona iz Peći, su imali pomoć dobronamernih crnogorskih seljaka, koji su im pomagali kako su mogli, ali su se i dalje borili sa hladnoćom. Austrougarske snage su htjele da preseku kolonu i pojurile su ka njoj, ali crnogorska vojska u čuvenoj bici kod Mojkovca ih je pobjedila i vratila nazad dok su došli. Druge 2 kolone su se suočile sa hladnoćom, manjkom hrane, šiptarskim banditima. Zamislite ovo, ti ideš u koloni i čim malo zaostaneš od kolone, šiptari te napadnu, ubiju, skinu ti sve što si imao. Ostao si bez svega što si imao, a na kraju u tom putovanju misliš kako si na kraju izgubio svoju državu. Kada su došli na obalu mora, tamo ih niko nije čekao. Italijani koji su trebali da nas prevezu na krv, su rekli da je suviše veliki rizik i da ne mogu da nas pokupe. Tu je nastao drugi problem. Srbi su tempirali ono malo hrane što su imali da im se potroši do Skadra, jer su mislili da će tamo dobiti hranu. Onda su im rekli da će ih pokupiti kod Vavilona i da je tamo mnogo sigurnije. Srbi išli obalom Albanije do Vavilona, ali nemojte misliti da je to bila opuštena šetnja po plaži, to je bilo močvarno pjeskovito područje, a da ne pominjem da je tifus ponovo krenuo da se širi i još na sve to nisu imali ni malo hrane. Na kraju kad su stigli u Vavilon, opet nije bilo nikoga. Saznali su da Italijani nisu ni htjeli da pomognu, ali su rekli da hoće, misleći da mi nećemo stići do Vavilona iz Skadra, pa neće morati da ispune obećanje. Na kraju je Rusija rekla, ukoliko niko ne pokupi Srbe, mi potpisujemo mir sa Nemačkom, izlazimo iz rata. A to Francusko, Italija i Britanija nije odgovaralo, pa su brže bolje poslali brod da pokupi Srbe. Brod se kretao ka Krfu, gdje je bila naša destinacija, ali kako nisu planirali da nas pokupe, nisu spremili hranu, pa su ljudi umirali od gladi na brodu. Tu je nastala čuvena plava grobnica. Kako nisu mogli da sahranjuju ljude, jednostavno su morali da ih bacaju u more. Na kraju su stigli na Krf, ali po cijenu hiljade i hiljade života. Proboj Solunskog fronta se odigrao 15. septembra 1918. godine, kada je srpska vojska izvojevala jednu od najvećih pobjeda i odredila dalji tok Prvog svjetskog rata. Ova pobjeda je rezultat jedne od najvažnijih savezničkih ofanziva i za Srbiju je bila ključna operacija na kraju Prvog svjetskog rata. Srpska vojska je, probojem Solunskog fronta i brzim napredovanjem, trajno oslobodila od okupatora svoju teritoriju. Nemci i Bugari su neuspješno pokušavali da probiju front, dok su Srbi i Francuzi oslobodili Bitolj. Sa jedne strane fronta bili su srpski, francuski i britanski vojnici. Sa druge strane, dobro ukopani u rovove, vrebali ih su nemački i bugarski vojnici. Naredba vojvode Živojina Mišića, načelnika srpske vrhovne komande, izdata uoči proboja Solunskog fronta, glasila je: svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu prožeti idejom da od brzine prodiranja zavisi ceo uspeh ofanziva. Druga armija, kojom je komandovao vojvoda Stepa Stepanović, je dejstvovala tako što Šumadijska divizija zauzima Slonovo Ubo, Veternik i Golu Rudinu, a 17. francuska divizija osvaja rovove oko Kravice. Neprijatelj, pojačan jednim pukom, vrši
3 protiv napada na ovu diviziju, ali su svi napadi odbijeni sa dejstvom Šumadijske i Timočke divizije. 22. francuske divizije napala je na Sokol, ali su napadi u toku dana bili bez uspeha. Odmah zatim, tokom noćne bitke između 15. i 16. septembra, leva kolona Drinske divizije ulazi u neprijateljske rovove na frontu Sokol-Gradešnica. Obe divizije, Jugoslovenska i Timočka, izašli su ispred divizija prve linije. Posle trodnevne ofanzive prva i druga srpska armija su, uz pomoć dve francuske divizije, probile Solunski front, a Nemci i Bugari su bili primorani da se povuku. Nakon nedelju dana trupe su prešle Vardar, čime je put ka centralnoj Srbiji otvoren. Oslobođenje okupiranih teritorija se nastavlja brzim napredovanjem i već 1. novembra srpske trupe su ušle u Beogradu. Prema popisu preduzeća iz 1916. na austrougarskom okupacionom području onesposobljeno je 58 industrijskih preduzeća, a slična situacija je bila na bugarskoj okupacionom području gde su rudnik eksploatisali Nemci. Ostala preduzeća su stradala tokom povlačenja okupatora. Za vreme Prvog svjetskog rata u Srbiji oštećeni su rudnici metala sa 50%, a rudnici uglja sa 100%. Porušeno je 12.000 tona mostovnih konstrukcija, železničke linije Beograd-Niš-Caribrod, Niš-Skoplje-Đerdevlija i Skoplje-Mitrovica. Odneto je 24.600 tona bakra, 2.697 tona olova, 150.000 tona pirita, 220.000 tona kamenog i mrkog uglja i 750.000 tona tercijarnog mrkog uglja. Neprijatelj je prilikom povlačenja mnoge rudnike i industrijske objekte potopio, porušio i zapalio. Za vreme rata konfiksacionom odvođenjem u neprijateljske zemlje stočni fond je uništen za 70%, a poljoprivredna proizvodnja smanjena za 80%. Broj radnika u Srbiji je tek 1923. dostigao broj iz 1910. godine. Srbija je prema podacima konferencije mira u Parizu 1919. izgubila 1.247.435 vojnika, odnosno 28% celokupnog broja stanovnika, koje je imala po popisu iz 1914. Od ovog broja poginulo je ili umrlo od rana epidemije 400.000, u prelaska preko Albanije 77.000, na Solunskom frontu 36.000, a što se tiče civilnog stanovništva, gubici su iznosili od 200.000 do 845.000. Ratna šteta Srbije je iznosila 7 do 10 milijardi zlatnih franaka, što je bila polovina njene tadašnje ukupne nacionalne imovine. U isto vreme Srbija u ratu izgubila više od 28% stanovnika. Iako izgleda malo i nebitno, Natalina Ramonda je najvažniji cvet u srpskoj istoriji. Njegova simbolika je višestruka i rečito govori o srpskom narodu i iskušenjima kroz koje je prošao. Nazvan je po kraljici Nataliji Obrenović i u botanici je poznati kao cvet Feniks. U jednom železničkom vagonu u Kompijenu u istočnoj Francuskoj 11. novembra 1918. godine sile Antante i Nemačka potpisale su primirje i time okončale Prvi svetski rat. Skoro 95 godina nakon istorijski važnog datuma za gotovo čitav svet, Republika Srbija od 11. novembra 2012. godine obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu kao državni praznik. Obeležavanjem ovog datuma odata je počast svim vojnicima Kraljevine Srbije koji su se hrabro borili, kao i svim nevino nastradalima u periodu od 1914. do 1918. godine. Tokom ove 4 godine Kraljevina Srbije je morala da donese teške odluke, da podnese velike gubitke i stradanja i da odoli mnogim iskušenjima. Od veličanstvenih pobjeda na Kolubari i Ceru do Solunskog fronta i albanske Golgote, srpska država se na kraju našla na strani država pobednica i uspela da se kao Feniks izdigne iz pepela koji je veliki rat ostavio za sobom. Upravo ta magična sposobnost povratka u život predstavlja glavnu sponu između srpske države i Nataline Ramonde.
Naime, lepotom svojih ljubičastih listova kao i mogućnošću da se uz pomoć par kapljica vode vrati u život, Natalijina Ramonda nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Pored toga, ovaj čudesni cvet raste na Kajmakčalanu, popriš su slavne bitke u Velikom ratu, pa je sve ukazivalo na to da ovaj cvet sa punim pravom zaslužuje da se nađe na amblemu za dan primirja, kao i da predstavlja simbol preporoda srpske države. Značka koja se od 2012. godine nosi nedelju dana pre, kao i na dan samog praznika, predstavlja kombinaciju cveta Natalijine Ramonde i čuvene albanske spomenice. Sa jedne strane, cvet predstavlja vaskrs srpske države koja se posle Prvog svetskog rata uzdigla i nastavila svoj put, a sa druge strane, albanska spomenica predstavlja najveće stradanje srpskog naroda u ovom ratu, a to je povlačenje preko Albanije. Dok se u Rusiji nosi Georgijevska lenta, u Britaniji i zemljama Commonwealtha bulka popi, a u Francuskoj plavi različak, u Srbiji značku s amblemom Natalijine Ramonde i albanske spomenice na svojim reverima nose državni funkcioneri, medijske ličnosti kao i građani Srbije. Natalija Obrenović je rođena u Firenci 14. maja 1859. godine kao Natalija Keško. Umrla je u Parizu 8. maja 1941. godine. Otac joj se zvao Petar Keško, bio je ruski pukovnik, a majka joj je bila princeza Pulherija Sturza od Moldavije. Otac joj je umro kada je imala samo 6 godina, a potom je ostala i bez majke sa 15 godina. U Parizu se temeljno i svestrano obrazovala na ženskom institutu. Sa kraljem Milanom se upoznala u Beču na jednom balu, svojom lepotom ga je činila, pa su se 25. jula 1875. godine verili i 5. oktobra 1975. godine u Beogradu se udala sa svojih 16 godina. Sa njim je imala sina Aleksandra, sa kojim je jedva preživjela porođaj, i sina Sergeja, koji je, nažalost, preminuo 5 dana nakon rođenja. Za vreme rata sa Bugarskom, koji je bio 1885. godine, Natalija je postala veoma popularna zbog brige i truda oko ranjenika. Zbog ljudske i političke razlike došlo je brzo do sukoba između supružnika, jer Natalija poreklom Ruskinja bila je naklonjena Rusiji, a Milan Beču. Otvoren je javni sukob sa Milanom 1886. godine povodom njegove veze sa gospođom Nasus i također su kružile razne priče o Milanovim brojnim aferama i kraljicu je to jako pogađalo. Nakon toga Milan i Natalija su se razveli 1888. godine. Milan je abdicirao 1889. godine, a kraljica Natalija je proterana iz Srbije sa svojim sinom Aleksandrom 1. juna 1891. godine. 1893. godine došlo je do formalnog pomirenja kada joj se Milan obratio za novac, pa su 1894. ponovo primljeni u kraljevski dom. Kada je na vlast došao njen sin Aleksandar, Natalija je pokušala da mu bude glavni savjetnik. Zalagala se za orijentaciju na Rusiju i radikale, verujući da bez njih neće biti političke stabilnosti u Srbiji. Uglavnom je živjela u Bijaricu, u Francuskoj, u vili zvanoj Sašino. Kada bi dolazila u Beograd, ne bih se zadržavala, pa je prvi put na duže bila 1895. godine, a zatim 1897. godine. Tada se opet sugobila sa kraljem Milanom. U njenom društvu se kao dvorska dama nalazila Draga Mašin, u koju se Aleksandar zaljubio. Natalija je bila veoma razočarana, pa je 1900. godine donelo venčanje sina Aleksandra sa Dragom Mašin. Natalija je najveći udarac doživjela 29. maja 1903. godine kada je grupa oficira ubila Aleksandra. Utehu je našla u društvu jedne španske katoličke porodice. 1902. godine je prešla u katoličku veru i zamonašila se. U teškim trenucima dobijala je veliku podršku od Vasilija Simića i celokupne porodice Žujović. Umrla je u manastiru Saint-Denis i sahranjena je na groblju Lardi, kraj Pariza. Njeni memoari se čuvaju u Vatikanu i nisu još uvek objavljeni.
O kraljici Nataliji je napisano više knjiga, među kojima je i roman Kraljice Natalije, koju je napisao Dragutin Ilić i objavio 1923. godine. Zemlja na kojoj živimo danas i himna koju pevamo tu je zbog njih. Tu je zbog onih koji su bez trunke straha stali pred smrt, znajući kome ostavljaju manastire i sela. I ako ikada zaboravite ko ste i šta su vam koreni, setite se Natalije Ramonde, iskušenja kroz koja smo prošli kao narod. Setite se ponovnog rađanja iz pepela baruta. Setite se tog 11. novembra 1918. i tog malog metalnog vagona. Setite se svega. Zahvalite se precima i budite ponosni na reč Srbin, jer budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti.